Mala mi ti ju kot la ya mala ke jan gwal me shaban ko barai kot babulat Thursday na ngana lat ala our summer school lesson bana nyak ka bana jide bana gwich e message met ko da kam kono wala ara ko da like ko chita ya kel ka chita ka kel ka jan pag me ka ja kon yu kon ni kon to go wichi kon le ni jiganta ma ka ban rawai ni ka ban nyak akano rai kot gwa wona ne bana pal ko ra jaw ko ni shukuru so tallo ay kanga lara ji ko wichi non ka same ko rawai ni ko pago nyak gad ko wadi lang ji o tane reido yel ne reido ko ne pet ko ne liang rawai ni ko jan kula bok ne intama ko bene rawai ti bene buling ke bene ki share wadin go ne yedu mungo ila ngich ka bene tiet ka bene ja bene tin la ne ke ling ka bene ka understand wadin message bi kam ne ya wala ala clear kanai ka bata ka lan mi bula rai ta kada ko chine biya liangoro ne lat alo mi chine ling ka gwine o dong te ka dong ka ne ling gwara ile ni ko wadin ne lat ko bene shogar ron to mi jiti kiti dia shot gadi yeshu mi shiliu ka kalbare ka kwida amen gwa talo mi dit ta kon ka lesson na mangwandien wala ka saba school so and time then and lesson me awo kor won mon ko gwan yeng ni nyenya kon ni ko tuk chaga wa yo ko na man ka Thursday ta blaro entuk kor won mon nyenya ga jema ki kor gwan jeng ni kana goy ki kor gwan jeng ni kana ko jawa togo roni entuk de beni ki nature be wonit ki kona ngach ala memory text kan ga jaka ka revelation no cha kan ka revelation kan ga jaka Genesis amen Genesis la tuk chaga kan ga jata Genesis choko diok bas wal diet me chala do ne kot me ci ip me ci duwar ni kana adam me ci duwar to gwan jeng ni che bin jogo ne ba ci wa ba tere balat kamdo yene check kana gad ke to wona ne bi gad ke to wona ne bi shudien bi kaj bat bi wid bi kana don bi kana riaj ki bi kana nak jan memory verse dano na mo kana je ka Genesis 3 verse 15 da mi kon ko ban ka Thursday chalaro entuk dura ki entuk gema ki entuk kor bi wonit ngai kono wona ne ngwan jengni mele ni ka nyam ya ko te wara parzana jak ka injili ko jen goro bo ko be mo ga character ti jak ala wo ko shera mo go chi ngot ke chi go ngot ke chi ke fair ngot ke chi ken par chi chana par ajena complain cha wakaje mi cha wara ke injili ko ben jeni be ko bo ko pel ko bu ko kan dial bu ko pan bu ko pare idwara so jen kan goro lodo ne character nyin ko ala ko dira mi je ni ko ne na chi yang dan ran lo go je la ji wa gwire be jilat be ji goro be ji lot be character ko ba ko lot be mi cha to bo be wala de jen to ka shaytan to ko ya wara present ala wo le de je injili ala wo ko chiera mi go chiera mi je chi loving ko ni kono onko dan anok kara mata ka kalloaj kara mata ka libida ti di alton che ko denied la de jo ko jana gul nok ko tele libida ko chia kan chiera mo molmol
ala o che o present ka jiak kan e present go ala o sher muku ala o lan ro do dongo jara mon go an gwan jeng che karakter ko goro bakolot ala o sher mitele mu go mu barare ko ne te shijiling ala o malado mu chuo shi go waka je shi kan neke but ne te kanaling te shi lok kan ko do so jen an gwan jeng ne bane ngaji didi gwan jeng ne bane ngaj ko men bara to de chi mu go ala den ti jek ta gor wana malan ji waj so when he must have time to manifest himself by his wicked words wicked works ajene kan let ke kan dial ke wicked ne alo let ke an gwan jene ke let jak alo anak adom e gwan kaje chama cha gor ka bible cha wane ne gwan jeng a gwan kaje kaje na accuse wala na accuse na wa gonye chere gadi tot midi gadang rabu gada ban we mama changa lele nene ngak mama ngak na ma chama lodo gad mi chiro ngeji na bo sometime ba mi logo da man ki logo nyima nda kaj da balat mi sha twok ka kaj be ni bana ro dan tit ka kaj chawa gwan jing ni a liar e gwan kaja ko kajen gwan ajen father of liar alo ajen gwan kaja a gwan kaja kajen gwan kaini ajen gwan dien ajen father of liar gwan jing so bana ro dan tit kiti lat kon ge sometimes easy one ne da kon dag on kaj ti ngwan da chienga ti ngwan ti moy ti la guju it's not a problem tele mita keje but benga jo kaj began kaje kaj lo do tuok mi chiela de kaj e opposite wan jingo opposite ko kot chalar ko jon kot chalar shawa angan duop angan tuok ka ngan tik Jesus a duop a tuok ka tik wan jing ni e kaj so get totally different but gwan jing go ro lo kot alo ko lat go de ko de gwan kaja kaja na jala father of life kalet ja kalet mot shi kalet go let ke wo bana nak wo ba kaj bana mo ke conflict bina nyi win mo na nem tama wo de ma kaja kaj ko jene ku rik dial ku ko cause conflict wi mo na jen ku jo cause antema bo ko la ban kaj ko win mo ngi kene o cha pluti ti jiek jom de ci jiek mo ja gat nyin tiene ke jwe ndem ba kon ma kaj ba kon ci ko kut mun no kata ka ngote angu gad mu to te jwe angu gad mu to liwo o ko kut ko mun no kana angu ra mo go ame ra mo gisize me ra mo ro ko da lade me angu liwo ti dia to gon jeng ko ja lod win mo no win mo ci plutit ci jotu wan ci gaban ci kacce ban ci duor shaban ci awo pek dura elia so and gwan jing ni ko ja accuse ni wal ko ngore mu ko ja accuse ntama alo ngore me kaja kaj eno no ko ajalla tijjak kon gano ban gwan jing na ban ngach gwan jing ni shera mo go era mo je mi yen bogon chal great controversy ta goral nji wide roje ke and conflict ki enter ki en kor kam shaitan kana kot kam ko mo go kana mi je kam ko mut kana boy roje ke
ko ajen thole dan thole tare kaga thole ji pan me cha yorpin me chi if me cha bempel ishi biliu ishame ke shi liya shi tuwa ki shangin ni shi ga tuwa ye me sha sham if kana adam ci ga poch ko jal ka ba no immediately shi dwar shi tuwa da kula pakdi shi gwan kaja agwan kaja pela kono wala ka dubti shew shew moja kon conflict yo kono wo ka kut magwa angu je win mona angu nyina angu liu na yita duoro angu te ka shana ka te ne te rang riang angu shina par ti dial to ne ke kwan jingne ko goro ba karakter ko baka jaga jek baka jaga chul gwano bane ngich enemy jek be ga kwan jingne ke enemy gwa chaman ja goro bible enemy jagi jaga gwa mi moji ki peace moji ka love moji ka ta lodge be ko ko do bana de ka mugwa kana mi jek bana ngach ashang baran ka ji be ji bala to ko to ko ler je ka to mo ba jang ni ja ba ji let ka mi jek lo do rejected kwan jing agwan kaja ajan serpane dan mechi eve mechi ka. But the good news is jaman ta gor ka verse ne yen be chu dan be ka ba da ngu to go ban wi de bana don ram cha wi de don la te di la liw chi Jesus is victorious cha Jesus cha nak pat chro de je lis no do ka che la ro tele temptation me ba kam ye mi she ablon no do gon jeng tele longo kon we will remain victorious ken titiane titini te banti yin kaini ke chicken kon benang chicken kon be chicken maran be dek ko kot no do maran be dekel ko kot nye mare kada mare roinu ko datini biga te ka lot ani mi shigala dai te ka do mi ken ka la dai te ka du ga ye kot do biga do re jam do jalare kot every day ki kor ka jok ker ka kor ka pai kor ko run men ron dien mi do brodo go ji wonne ne anta me wang de chore lep shen che ka ta ye tanga ka joga shi wo ko mi tele chen menen reidu then there is a problem ko royu ko tele ka pak oro bana chen bana nga ka character tin lat konke tin lin konke tin let konke tin no konke ko kon kul shega kon kula gat ko mi tele chen then bigo do rajam ko do rajam ko ran kun we ben ko no je kwaye chen ye ngach ko tel mi chala ki kwida katel ram dong bu kon lu ko bana ka lat ko ngot ke e ban ke kie bada character ke bana ka lat point dan eni ye ko don chel ban kon ye ko don chel ban kon ajani our teacher our helper ajen teacher an ajen luak dan ka jaram te kon kel ni chawo ye ko tere idu chawo poñ mi ti ye poñ mi shiliw yin ngede wo ye ko te ke jikel chawo adame cha chak ajeni chu ko dongo gie ko chwara mi chitik ngaji wo ye ke jime bi ye bi nang rech bi lo rar bi nang rech ngaji ye ko mo ko do nang do biliw ye ko tere idu ye ko jele jikel ka ye ko mi jele jikel bi loy du beter ko be jitiet chu ye gon jeng ni chu ja jele jikel ye mi bi nong no beling ni ti jek nyin accusation no baran accuse kie baran bel nyin bela nyin liaga ke nyin cheng ni ti jek
chi ye ko se gwan jeng ngode jala reidan gwan jeng ni ngode a gwan kani gwan jeng ni ngode go gore ba character yin ko ba ka la de jek ke ba ko be chola ram jek bat ko to kon je go ne Jesus che victory an gwan jeng ni che shodan ya ka bat chan hude chane don chane nak any temptation me bo tigo long ko ne vision victorious ko ko goro kon bu kon grow every day ban rotit ko ban ro nok ko nok jen kum dur dia go aba pa wana me ni jale sandan ke Thursday I hope bo ko yemo ki yede ko ban ngajo any yiri ko kende bo ye kaja ke ye ke yede kon lo ni gwan jeng ni ci kon ko bu nok ci kon ling den nok ci kon go den nok ci ko ro bi ke ban kan ye tuga ko korana tok jeni ngan tok ka ngan duop ka ngan tik jan bana tatina ko ri yechu be pot go abana palo ko ro bunyen ti dial godin la di to la ka wandi ne nyua ke sa me godin ho godin yedu abarida yedu jan mene tieda yedu jan bi shangreida ma ka jan mene jaka ja mene digo jan mene lyago godin jan mene lago godin jan mene lag ni yedu tele me de dien mene lag betin jeg dial tarida godin ko kon ju duore godin chine chane chakre dura but yedu atarida godin ko bane lag betin jeg dial ba kamrar mene dublu no gor ko bane ngot ko bane gor ko bane gon jeng ni bane mo ko wang tingi ne gon jeng ne ke ko bane lar no ci ye ko godin tan kel ke nyawara ke damara te bur wanti to gelengta te bu kana ngajo go bi ke jar ray boya every day ni chiang bu ke jar ray boya mi ran do lengi jida godin e jala telet ko yen kula kana ko mone yi ngot rey dira wadin chine bukan but gone bene kan wadin gone bene nyal ge kel ko gone bene nok wadin tieng ne nugdo tieng ne ko laido bene pala ko wadin rey duare ko laido ko kene gone yi ko so se jiti dial shodu gat ke yung go amen